kutembea mahali fulani. Riri arutwo makoretwo micii kumana na gututhuka kwa homa ya COVID-19, mathukuru makoretwo makigeria kuhanyukania na gukinyiria arutwo mathomo mari micii. Mutaratara-ini wa muheanire wa mathomo kuhitukira nenda cia ukinyaniria, muciari niwe urarugama ithenya-ini ria mwarimu, agatumirwo mutaratara wa urutani na njira ya ciuria iria abatie guteithania na murutwo gucokia. Hapo awali ingekuwa ni kazi ya ziada. Mwanafunzi atafanya kazi, alete mwalimu aangalie. Lakini sasa mzazi pia anaweza angalia kazi, ajue ni kazi gani mwanafunzi wanafanya shuleni, aweze kusaidia pale ambapo anaweza. Aciari amwe moete mweke uyu kuerera haria arutwo makinyitie thukuru itanarugamio kwa ihinda magiteithaniriria na arutani ao. Thukuru wa Thika Road Christian ni umwe wa thukuru iria ikoretwo ihimbiirie urutani uyu, na ta uria mwarimu Recho Macharia aratariria, riri ni ihinda riega aciari mangioya gutaukwo ni ciana ciao na makiria kuria mangikorwo na mihinga mathomo-ini. Tumezoea wanafunzi wanakuja shuleni, wanafunzwa, wanaenda nyumbani, lakini mambo inabadilika. Na tunasema hata wakiwa nyumbani mzazi anaweza saidia. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri mzazi akifanya kazi na mwanafunzi, badala hata kukaa wakisema tunakuja shule ifungue, ndio kazi itaendelea. Macharia ni mwarimu wa Githungu na aratutariria uria we hamwe na arimu a irathi ingi mahotete gukinyaniria mathomo kuri arutwo ao ihinda-ini riri murimu wa COVID-19 uthingithitie nginyagia muheanire wa mathomo thi yothe. Walimu waka set up WhatsApp group kwa kila darasa. Mwanzoni tumetuma revision papers wanafunzi waweze kufanya, kwa hivyo tuliwapatia muda wa wiki moja wafanye kazi, na mwisho wa wiki walimu wanatuma marking schemes wazazi waweze kusahisha hiyo kazi. Na ona gutwika kuri na aciari angi matari marataukwo ni njira ta ici, agatwira ni ugwati kuri aria megutigwo na thutha amu maumirira megukorwo makionekana hindi iria arutwo megucokereria mathomo. Yule ambaye anatumia huu wakati kufanya kazi yake atakuwa amepiga hatua. Yule ambaye hatafanya kazi kwa makini, kuna mahali ambapo atakuwa atabaki nyuma kiasi. Imwe cia njira iria iragererio mathomo maya ni njira ya WhatsApp gatagati-ini kaingi, na irerigirirwo gukunderia mwanya uria ukite mathomo-ini. Hatari nganja ni wigiririki wa muciari kuerera haria mwarimu arakinyitie thutha wa arutwo kuhundurwo mucii kumana na gututhuka kwa homa ya COVID-19, aciari makiorio kuoya mĩekerera